Masaba ngiyabonga kakhulu ukuthi sibambisane nokuthi sifundisane le ndlela enhle eyenkolo nokuthi sibambe njengoba sibambile nanoma nje sisingasise full time kiyo kodwa ungathi inkosi ngasisiza sibuyele kulawo mandla manje njengoba ushilo ukuthi kulamalanga yabona sigcwele imoto sigcwele kunamakhumbi ngaphandle dala lokho abekungekho nemoto leyo kodwa besikhona ukuthi sihambe and besinganayo nemali ekuyethu besicela kubazali ama 20 rand ama 15 rand kodwa besikhona ukuthi sihambe siye endaweni ngingathemba ukuthi singalungisa mindset yethu akali izinto zethu ziningi ama commitment maningi kakhulu esinawo kodwa masingazinikeza isikhathi at least an hour or two once a month or twice a month sizirecommit ekwenzeni okuhle sikwazi ukuthi niyalibona ulusha lethu liphakathi kweyidakamizwa yithi futhi singazama ukuthi silitawule la likhona yithi futhi singali-inspire ukuthi lisuke la abakhona ngamafishane ngisho ngithi uJesu omkhulu uJesu uyaphila asihlale sethembeni ngiyabonga